se zdaj otresenega pa vrste, da je tako da ste Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je sloves nje, njeni ljudje smo njeno ime. Ponosno ime. Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je sloves nje, njeni ljudje smo njeno ime. Ponosno ime. Ok, Žan, povej mi, zakaj nisi danes videl medveda? Zakaj? Najbrž smo bili preglasni. Vesna in cel trg govorila? To ni res. To je res. Ne, ni. Brin se strinja. Izdajalec. Pa tudi ne vem, koliko medved pride sem gor. Zakaj? A podcenjuješ slučajno medveda? Podcenjujem normalne živali, ne pa nas. Ja. Medved je... Ha? Medved je na drugačnem nivoju, Žan. Ampak mi smo še na drugačnem nivoju. Mi smo čist off. Ok, tvoj čas je potekel. Brin, Kaj? zakaj? Nismo videli medveda. Tako je. Kaj? Zato, ker smo bili preglasni. Pa dej, no ne, dej nek drug un. Ti moraš biti zdaj tudi izbiran. Halo? Ne vem. Ni se nam dal obarati z nami, Ja? z našim spekanjem, verjetno. Aha, čak, zakaj si ugasil? Dobro. Ok, moje mnenje je zato, ker... Ne boš, jaz smo kamer. Moje mnenje je zato, ker jaz nisem imela seboj meda. Nisem prinesla meda. Ja. Medved je rekel, pejt nekam. Ne bom te prišel obiskat, ne boš mogla dobiti fotk za na Instagram. In to to. Zelo dobro. Zelo preprosto, ampak veliko bolj originalno od vaj dveh. Hvala lepa, ok, naprej. Zakaj nismo videli medveda danes? Ja, preglasni smo bili. Preglasni smo bili, joj, ko ste izvirni. Ti? Dober kek. Kaj? Dober kek. Hvala. Ok. Jaz sem sestra od novinarke, tako da opravljam svojo dolžnost. Zakaj danes nismo videli medveda? Medveda nismo videli, ker imamo enega sabo. Kaj imamo? Imamo enega sabo. Aha. Kdo pa je to? Boš morala poiskati sama. Aha. A je to pes? Lumpi? Ne. Ni? Ne. Aha, ok, pol živi. Ok, hvala lepa. Glavno ime Mudvec. A, zanimivo. Ok, naprej. Torej, izjave pobiram. Zakaj danes nismo videli medveda? Zato, ker smo preglasni. To so vsi rekli. To so vsi rekli. A mislite, da medvedi ne marajo glasnega? Ne, oni se umaknejo pa skrijejo. Aha. Zanimivo.
A mislite, da bo Olympi dal izjavo? Ne? Dobro, pomem sem še enega zaprašal. Smo ga videli. Matej, Kaj? zakaj nismo videli medveda? Pa nismo ga videli. Zakaj Pa ne? ne vem. Zakaj ne? Ne vem, zakaj ga nismo videli. Povej, zakaj ga nismo videli. Pa to je nekina. Jaz sem rekla, da smo ga videli. Jaz sem rekla, ne sem, da smo ga videli, jaz sem rekla, da ga imamo s sabo. Ja, ja. In da ima Daj, da vidim, da ljubkovalno ime Budbec. Spet plavat, ne? Kaj se mi upaš, spet? Je pa tem malo približno. Je pa tem malo približno. Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele, Ne se ne da, a jaz se slave O, kjer podan, ovo sam pak je to. njeni ljudje, smo njena ime. Ponosno ime. Moja dežela, to je njena lepota. On gre kar v napačno smer. Moja